Getting live. I pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu Hunger Gamesa i danas igramo sa... Da, ljudi moji, on se vratio, da, napokon se vratio, ljudi moji. Napokon se vratio. I idemo mi igrat, a? Ma ne, bumo se tu gledali. Može. Zoom, kakvu okicu imaš? Bip. Bog, vidimo se, dok uđemo, Bog. I eto nas u drugoj rundi. What? Aha, da, evo nas. Kako je drugoj, pa prvoj malo se zabunio u brojkama. Kakvim brojkama, kaj priješ ti? Ja idem tamo. Ajmo iza tu, a... Kam si otišao? Nema veze, jel ideš ti za mnom ili... Ne znam di si ti, ja sam otišao na onu uvijek stranu di je ona plaža ogromna i to. Aha, idemo onda prema tebi. Op. Nadam se da neću uzeti puno fall damage-a. 1,5 srce. Ok, sad mi je super, niš mi ne laga. Evo te. Dobro. Ok, ja idem tu gore, ti odi dole pa vidi je li može. Tu zna biti chest neki dolje. Nema ga. Znam da ima chest. Dođi, tu vidiš kod ovog razrušeno. Da, evo vidim te. Jel imaš kakav, dobro imaš weapon, sjekiru, to je dobro. Evo imam još jednu sjekiru za to. Imam ja. Ajmo mi tamo. Čekaj, evo. Dobrih chestova. Evo ti jedna jabuka ako. Imam dosta previše hrane, imam. Bacit. Dobro. Sad, samo da dobijemo dobre stvari. Da, to je dobro, zato smo u prošloj rundi. To, Stone Sword. Htjeli smo snimat prošlu rundu, ali smo failali. Odnosno nismo mi failali, nego su nas ubili na početku i to... Ne bi uopće bilo fora. Jedan haker, pa onda... Ovdje vam cijela epizoda radi toga. Baš. Pa nam je to malo bilo glupo stavljat. Ja sam si sad malo, sad vam je možda čudno u mojem videu, ali ja sam si malo sad stavio da mi je drugčije, znači kao što možete vidjeti najvjerojatnije... Jel trebaš kapicu? Kapicu imam. Znači drugčije mi je ovaj chunkovi, to jest ne chunkovi, već render distance. Imam wooden sword. Jesi ti to neki? Ja imam stone sword. Ja sam, evo te, dobro, tu si iza. Dobro, tu si. Jel sam čuo vrata pa onda? Da. Znači ti si sve tu kuće prošao, onda ja idem tamo tu dalje. Dobro, tu sad više dalje, ove tu prve kuće su najbolje, pošto tu ima najviše onako često, ali sad više dalje nema. Ups, malo sam... trebaš bow? Bow, ma ne znam, nemam niš strela pa ne znam da li će mi treba. Uvijek uzmi ovaj boat. Ok, tu, chest, ništa posebno. Ovdje crafting table. Naš sam ja na iron u peći. Tu si ti sve već, ovdje tu nisi. Tu ti je o fishing rodu jednom, ako imaš. Daj mi ga uzmi, please. Ajde, op. Znači sad sam si lijepo ove čankove stavio za te... Jel trebaš gamaše, golden? Ne, ja malo tu... imaš. Imam dvije ove, gulaš od gljiva, evo ti jedan. Ma imam ga. Jo, čekaj, tu moram brzo uzeti ovo, se prijeći van. Ok, imam bolje buce, još mi samo kapa bolje treba. Evo ti jedan gulaš od gljiva. Dobro, ali ja sam već imao jedan, ali ne... Ma dobro, ne vezi. Sad sam bacil bolje buce. Gdje su mi sad? Tu su mi. Evo ti jedan kompas ako želiš. Ma imam ga, ovo ćemo samo ovako promijeniti. 168 bloka je neko od nas. Ok, to nevjerojatno je tamo. Meni trebaju chestplate, bilo kakav. Chestplate nemam. Tako da onda ti idemo... Možda u ovim kućama. Da, dobro, nije niko. Ovdje ti u desno, ovdje ja mislim neko bio. Evo ga, tavan chestplate. Tavan chestplate za tebe. To. Super.
Evo ti je vanity. Ovdje tu, možda... Da smo isto armora. Ne, nismo, tebi treba kapica, pa mogu sam ti uzeti golden. Di je? Dođi. Jel tu? Negdje sam... Da, evo tu je. Super. Ajde, tako. Tako. Sad, jesi bio ovdje tu? Tu ni nema često. Raspored, evo. Ok, mi smo super armor. Da, jedna meni je stone sword. Ok, nisi uzeo. Nemam ga. Ja sam ih već 3 komada vidio, nisi rekao. Dobro, ne veze, ajde šta. Tu Idemo do uopće- sredine, ali negdje. Pa, ali bio su, supply je već bilo od kad? A joj, on je prošao davno. Da. Op, tu gore. Kak nigdje ničeg nema? Malo sam upao. Ne. Sve kak ja znam ući u vodu. A ja sam upao, nisi mogao drugo. To je chest i sad nađemo u Goldenu. Pa ču, čekaj, pa tu niko nije bio, znači možda bi tebi mogli naći sword. Tu ti nema ništa. Možda ima tu preko. Je, ovdje je neko bio. Ili nije, ne znam. Nema, čeče, kak ne možemo naći? Daj, dođi tu. Di? Si. Ba, kod one kuće, kod one vode dođi, kod rijeke. Evo ga. Ajmo tam na onaj vrt. Ok, mi bi ovo mogli pobediti, samo da se svi ovi timeri... Preskoči. Samo da se svi ovi timeri ubiju. Mogli bi pobediti, samo da se ovi timeri... Mi smo dream team. Bravo. Bravo. Ne vezi. Op. Pazi! Gulaš sam, boostaj me. Ako možeš. To, još. Da. Je. To! Bravo. Yes. Pazi. Evo tebi ovo. Dakle, ja ću si uzeti ovo. Uzmi si chestplate. samo. Ajde. Evo ti stone sword. Evo ti stone Eto. sword. Ovo tu. Sam ti bacio stone sword. Yes. Ok, onda je to super. Ok, dobro. Dobili smo ih. I još ovaj jedan sky. Da si ovo pojedem. Op. Evo ljudi, opet smo tu. Kak se ovo desilo go? Double Imaš chest. jedan iron. Nemam. Sam da si pobacim ovo tu što mi stvarno ne treba. Još mi tako zalagalo. Meni isto nekad zna malo lagat. Ok, chest refill i bam. TNT, jej. Ali to mi sad ne treba uopće. Ništa. Ok, Idemo mi na sredinu, on je vjerojatno na sredinu. ajde, sam da uđem u ovu tu kuću, pošto tu... Niko nije ga pokupil, evo tebi ovo i evo ti ovo. Niko ga nije pokupio. Isuse. Okej. Ovo mi Dođi se... border. Ide border. Jel imaš iron jedan ili gold? Nemam, nemam ga. Ok, border... Imam ja jedan iron, jedan gold. Ti možeš biti sad full armor. Da. Lagaš mi. Malo daj ti, meni si sad malo zalagao, ali nema veze. Da, ja sam mogla, tebi sam sad dao za to... A dobro, koliko ti ih fali iron bara? 3,5. Od ne iron bara. Pa da, armor bara. Armor, ne iron. Supply ne. Koliko, di? Eno ga tam. Ok. Mogli bi stići, koliko tebi fali? Meni 3,5. Meni 2,5. Ne veze. Bolje. Ne! Lik je tu! Dođi dolje sad. Di si? Ok, dobit ću ga. Ne! Jeee! To! Yes! Woo! Ljudi moji, eto ga, ali ne veze, nek sam crko, bitno da smo pobjedili. Yes! Da, Woo! i vidimo se u sljedećoj epizodi. Odnosno, ovu smo dobili pa idemo još jednu. Da, najvjerojatnije. Eto nas u drugoj rundi, znači kao je ovo, Riverton Castle. Idemo iza nas. Zašto ne idemo? Može, idem na sredinu samo pokupiti ovaj chest. Ok, ja idem ovaj tu. I failo sam, ja mislim. Iron leggings, yes! Iron boots i diamond i... Ja imam iron leggings.
Ok, evo imam, a za tebe, imam 3 leather tunika. Ok, dođe Ajmo sam... gore. Aha, tu gore. Da. Pa. Da, mrzim taj speed. Mislim, ne mrzim, dobar je, ali uvijek na tim takvim blokovima failam. Sad... A, sad nema. Super, evo onu prošlu smo bili Dream, sad smo Sky. Evo, Ono ja sam Sky ti, smo- bacio sam ti ove tunik. Aha, da, vidim. Op, to mi treba... Imam chain boot za tebe, ako želiš. Može. Ako se... Da, tu je uvijek jedan chest. Ja idem tu sad u ovu tu neku kulu. Da, tu je. Evo ga. Još plate bolje. Ti trebaju možda ove, kako se zove, hlače. Hlače, taman ti trebaju hlače. Super, sad I kapice još. da, nabao oba dvojice trebaju kapice. Bolje, idemo tu zna biti. Joj, daj Bože da tam enchant table nije. Nisam znam, tu je uvijek bio. Evo ti stone sword. Unutra ti je. Super. Još da je stable tu. Bolje stone sword nego ench. Sad, daj Treba Bože... roba dvoje. I Da. pada, znači malo. Ali sad zamisli da je sad tu ovaj supply. Pa možda je. A možda će, Ili je na daj onaj- Bože, Ili je dolje, onak. ili dolje, da. Ako je dolje, onda ćemo skočiti. Ili je tu, ili je eno tamo. Pa da, aj sad, i sad se, ajde, idemo, čekamo. I, ajde, šta će se sad desiti? Očito danas. Ako je tu, onda idemo tam, na crafting table tam. Eno ga. Tamo je. Moramo tu... Skačemo dolje. I... Up. Kako, onak, sve tačno po planu. Da. Kak bi si je sad Miami, sve točno po planu. Sad ajmo shiftat. Ja ću ovdje tu shiftat. Ovako tu. Bravo Sven, bravo Sven. Neko nas gađa. Idemo ga. Aha, tu je. Koji fall damage je lik dobil. Ajmo ga. Dobro. Ma ne, Spustili pusti smo ga, pusti ga. Ako bar smo ga spustili. Ide nazad. Aj ti pokupi, ja... Ne! Preveliki fall damage imam, ja ću pokupit. Pa, lik je Okej, prejak. pokupio. Juzo. Evo ga, drugi! Pa, laga mi. Hakeri. Da! Isuse, bježi, hak. Isuse, gled koji speed. Au, glo. Reportajte ga. Idemo tu Vidi se da je dole. haker, jeste vidjeli kak je mene? Sve mi je, mrzim ih. Glo, kako? Gađate sa bovom. Sad ti ide dolje. Odnosno, ne, otišao je. Okej, Jesi ti uzeo i supply sve? sve sam uzeo. A kaj je bilo? Bila ti iron kapica i iron leggings. Ti je još gore. On je još gore, ok, ja moram shiftat. Ali vjerojatno nije me vidio, ali ko je lik Dead haker? match. Di si ti? Aha, evo tu si. Okej. Ne znam, ali mislim da... Jel mi ide? Kad gleda di će skočiti. Htio bi skočiti u vodu. Ali nije još dolje. Ali Još ja on mislim ti- da me on ti je vidi. gore. Ali mislim da me vidi lik. Eno ga vidim ga, da. Otišao je. Neki likovi su tu gore. Eno vidim ih, da, vidim ih. Gledam ih To su taj skroz. creepers. Da, evo idem ih. Da. Vidite. Vidim da. Skočio ti jedan. Okej, Jedan je dolje u vodi. neka. I ovo je failo kit. Pa odi dolje i ubiješ ga. Ne, deadmatch, taman deadmatch. Evo ide ti. Neka, neće stići. Evo ti ga. Okej. What? Isuse. Gledaj svi Okej, ovo su hakeri.
Glava. Jel ga budeš ubio? Ma, budem Drek. nemaš- Okej, reportajte. Sve ih Ovaj reportajte. Rage Gamer Glava. i oni evo. Znači, ovaj X Golden i ovaj Rage Gamer. Sve ih Da. reportajte. A, nažalost, Mineplex ima sad dosta hakera u zadnje vrijeme, pa ono. Da, pa uopće ne I vidi. to bi bilo to od ove epizode. Ako ste svidjeli, ostavite like, share i subscribe. Malo si I mi sad komentar zalagao. naravno, komentirajte da li vam se svidjelo. I mi se vidimo u sljedećoj sljedećoj epizodi. Pozdrav, 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 pozdrav. Moj auto. Pozdrav.